Inggih rajang semua ada sami-sami pun api gadle. Raja sanjang ke Pak, kecil ke Pak. Inggih, suaha uci sami. Inggih terus lepas. Pada sana ngaturang pamanjayuman. Om Swastiastu. Inggih hari rahinan makin Bapak baca ngelanturan materi sani minggu lalu punika ini indik sekar ade. Sani makin Bapak baca ngelantaran ini indik sekar ade. Nah, majeng ring ada sami-sami Bang Dede nguratian napi sani ujarang Bapak dengan makin nggih. Sekar alit inggih punika gegendingan sekali pupuh punika sani kegendingan anduk papat-papat sapunika. Nah, ring sekar alit puniki wenten ugar-ugar nyane sekali guru lagu, guru wilang. Kalimat punika ngangge bahasa lumrah nggih. Nah, ring sekar alit puniki ada sarang sami punika ngendingan sekar alit puniki pastikeun muratian ugar-ugar nyane. Nah, sekali wenten ngas ngucap nyane punika saninyanan Bapak pacang ican imben nyane. Nah, ring sekar alit puniki wenten dase pupuh. Nggih, salika pertama wenten pupuh ginade, ginanti, mas kumambang, mijil, durme, dangdang. Nah, sekali sepunika sedurung ngelantur malih tapi ge ada sareng sami sampun ngresep sareng materi nyane seni tataran Bapak Iwau. Ya Pak. Inggih, minta terus. Yang jadi utakjen. Sampun api tata cara sani papat-papat nika ya Pak. Oh, sani papat-papat punika. Nah, tata cara yening irage nembangan sekar alit punika ring pupuh punika pastike lumrah nyane nika kegendingan anduk papat-papat suku kata punika nggih. Nah, kali contoh ginade ngene nggih. Bapak ambil contoh dengan ngaden awak bisa. Ada ngaden awak bisa depan anake ngadanin. Nah, yening kenika yang papat-papat punika papat-papat. Ada ngaden awak bisa ketika punika nggih. Nah, nika sani kuasanin maci papat-papat sapunika. Sendirianan pun api sampun resep. Sampun. Nah, benten mana jadi mentaken sani durung resepan? Benten itu Pak. Benten. Sampun. Nggih. Nah, Bapak jadi mentaken manjang ring ada sareng sami. Kantun sira kantun ingat niku. Napi manten pupuh-pupuh nyane ring sekar alit punika. Pupuh ginanti, ginade, mijil, mas kumambang, dangdang gule, semarandane, durme, kemanten neling keke Pak. Inggih, patut pisan. Nah, yening lian pisan lianan menten jadi ngowohin cawisan sami ternyani sani durung ke sebut ini. Pucung masih ki Pak. Pucung. Patut. Pupuh sinom. Inggih, patut. Inggih, patut. Nggih, samian cawisan nyani sampun patut nggih. Nah, ring sekar alit punika wenten dase pupuh nggih. Nah, ring dase pupuh punika. Nah, sebelumnya ini Bapak jadi petaken. Tapi kalian sampun nanin mirengang ring pupuh, ring dase pupuh puniki. Wan kaki dia nih Bapak. Napi manten. Semarandane, ginade, pangkur, ginanti. Inggih. Inggih, yening sampun bening sendirianan durung. Inggih. Nah, Nita ampun bisa nih ke pupuh ginade teh kena? Akidek manten nih Pak. Oh, akidek manten inggih. Nah, Bapak bajagi micat imber ning semuanya nggih. Kadi wenten ring pupuh punika wenten kawasanin pacet riring lan mawilan. Nah, sane kawasan pacet riring punika ada sareng sami punika ngendingan pupuh puniki
dasar-dasarnya nih. Ini ke sani wawasan baca beriring sekali. Bapak ambil contoh bibianu. Bibianu lamun payu luas manjus. Nah, ini ke sani kawasan baca beriring. Sani kawasan ngawilat punika. Bibianu lamun payu luas manjus. Nah, sapunika. Nika sani kawasanin ngawilat nggih, padha pisan. Alit-alit turatian dengan bapak nggih. Nah, mungkin bapak pacang metaken. Mangga turatian dengan ring ajeng nggih. Bapak ngicen imbe sekar alit sani jinade nggih. Nah, diriku wenten ring baris pertama punika ini ada ngaden awak bisa. Nah, ini bapak sampun latarang. Ini guru wilang. Nah, makin ada sarang sami. Wenten kudang guru wilang lagi ring baris ka pertama. Sira sari kuning. Terus angkat tangan. Inggih kita Wenten kutus guru wilang itu Pak. inggih patut wenten kudus. Nggih. Nah, ini bapak talun latarang ini guru dingdong. Sani mangkin sira kuning guru dingdong yani ring baris ka pertama puniki. Terus sira sari kuning. Inggih terusan. Angke Pak. Inggih patut. Nah, niki guru dingdong yani ring penguntat punika A. Nah, niki sane kawasanin guru wilang taler guru dingdong sapunika. Nggih ada sami nggih. Nah, kali sapunika dumun materinya nih napike ada sami sampun keresep. Sampun niku Pak. Inggih. Napike wenten yang kita kenal malih? Titiang nenten Pak. Titiang nenten Pak. Inggih, yang nenten puputan bapak dumun kan sedikit nggih nah mungkin aturan malih minggu depan nggih. Nggih. Jurusan kelas. Pada sana ngaturang parame santi. Om Santi 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 Om.